Amen, amen, amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. We have just read from the book of Psalms. Psalm 74. We read from verse 1 to the end. We also read from the books of the Apocrypha in Ecclesiasticus, chapter 28, verse 1. Let me say before I say a lie now. Yes, verse 13 to 26. Ecclesiasticus or Sirach, not Ecclesiastics, Ecclesiasticus, chapter 28 from verse 13 to 26. And then we also read from Matthew chapter 13, verse 10 to 17. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, we thank you once again for this wonderful hour and for being with us, Lord, at this point of service. Pour unto us, O Lord, your Spirit, and make us, Lord, not to lose our track, but to walk in the midst of slanderers, in the midst of minglers, those who wait to see us down, those who are very careful of what we say so that we can get slip with our words. Lord Jesus, help us to walk without falling, but leaning on you. I pray in Jesus' name, amen. Sithatha lethuba bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu lo sendele umusa lo mangalisayo. Le sifundo lesibuya encwadini ye-Apocrypha sikhuluma indzaba lebuhlungu kwekuthi there are those people who are minglers. Uyabona labantu abathi gaqa etindzabeni talabanye. Uthi many faithful wives have been divorced and they've lost the things they have worked so hard for because of minglers. Sinabo ke bantu labathanda igaqa etindzabeni talabanye bantu. Banganaki tabo tindzaba, bawonaka tindzaba talabanye bantu. Umuntu akhathathwe indzaba lekangafuni isisombululo ngayo. Kodwa lakafuna ukuthi kube ne-downfall yomuntu kuleyo ndzaba. So ke ekugcineni kwawo wonke sixwayiswa ngemagama kwekuthi emagama lesiwakhulumako alimata kwendlula inkemba. Kunjalo nje ukhuluma ukuthi uma ngabe unento yakho lenhle awuyibiyeli yini property yakho, awuyikhiyeli yini imali yakho. Uthi ke leni emagama siwakhulume eblanti. Ukhulumile ke lo muntu kaNkulunkulu kodwa anginawuqila lapho. Namhlanje ngiqhubeka lapha kule gospel yaMateyu. Into lo ngivetile ukuthi Jesu nakakhuluma ngemfanekiso. Umfanekiso awusiko ukuthi uliqiniso, kodwa yindzaba leyijikwe parallel to the truth. Lokho ukuthi ngalamanye amagama la kulo mfanekiso kunetinto lokufuna ukuthi ubese uyasuka kuwo uyofuna tona. Letinto letila kulo mfanekiso noma lo mfanekiso utothi na ufuna utawukuniketa tisho kuthini tasemazulwini. Kunetinto tasezulwini la eceleni kwalo mfanekiso noma parallel kulo mfanekiso. Ngaphinde ke itolo ngathinta lokwekuthi umfanekiso unetinto letimbili. One ubambe ukuthi imemory la enhloko
sitokhona ukukhumbula ngoba tindzaba siyayisikhumbule. So ke makutekwa indzaba, it is good for our memory. Number 2 ngathi it is good for our mind. Ngoba uma ngabe sifa sitabe sihamba siyotadisha siyofuna ukuthi lo mfanekiso usho ukuthini. Namuhla ke singena ekuthenini bafundi bayabuta ukuthi ukhulumelani kubo ngemfanekiso. Babuta Jesu ukuthi ukhulumelani kulabantu laba ngemfanekiso. Jesu bekakhuluma ngemfanekiso. Lokukhuluma kwakhe ngemfanekiso bekakhuluma kwekuthi bantu labangakholwa banganokudla tinto talabakholwako, tinto tamoya engcwele, kodwa naliqiniso ngamoya engcwele bangaqondi. So ke lo mfanekiso ufihlwa liqiniso la. Andike kuze kuthi umuntu adle tithelo tamoya engcwele kufanele ukuthi angene ngekuqonda liqiniso. Liqiniso liyini? Liqiniso limjesu. Uthi lapha ku John chapter is it chapter 6 verse 14 or the other way around? Asento check abazalwane nginganoyenga libandla la Kristu ngoba it's 14:6. Yes, 14:6. Wathi kuye mina ngindlela neliqiniso nekuphila kude lo ngeta kubabe nakangethi ngami. Mina kusho Jesu uthi ngindlela neliqiniso nekuphila. So ke lokho ukuthi before siyokudla tithelo tamoya engcwele kufanele ukuthi i-master key noma sikhiya sekuyongena khona kube ngilo Jesu lo indlela, kube ngiJesu lo liqiniso. So ke lana Jesu ukhuluma lokho kuze ukuthi labantu laba labangibona bafuna tinto taNkulunkulu baqale bemukele qala Jesu embi kokuba batawungena bathi kwankwase ngalokudla lokungiko. Bathi ke abafundi ukhulumelani kubo ngemfanekiso. Jesu ngalendlela lena Jesu ngalendlela le bekasebenza noma akhuluma ngayo ngemfanekiso ngalamanye amagama yakuthinta labafundi bakhe kwekuthi leni Jesu ukhulume ngeqiniso. Labafundi bakhe noma bahamba naye bahlala naye kodwa kunetinto bebangathi konzi ngaye. Kwakubita ukuthi kulesi isikhathi bafike labatombuta khona Jesu ukuthi ukwentelani lokhu Jesu. Andike uyabona ukuthi Jesu nakuba bekakhuluma ngemfanekiso tinto atibeka ngemfanekiso kodwa naloko kwakungasiyo indlela lelula ukuchazwa noma kudemonstrate noma kuillustrate emaqiniso amoya noma akhuluma kubo ngalo mfanekiso. Kwakubita ukuthi bafuna iqiniso kuqala kube kande batoqonda tinto tamoya noma liqiniso lamoya. Uthi ke Jesu kini nilinikiwe uqonda timfihlakalo tembuso waNkulunkulu kodwa bona abakaniki. Jesu uyachaza ukuthi labantu laba abakanikwa sitawuthi thina bayala babala Jesu noma abafuni kuhamba kulendlela yeqiniso kanti labantu abakanikwa uqonda tinto tasezulwini. So ke Jesu ngalokuthi utele ukuthi wonke umuntu abe nekuphila kwaphakade. Jesu akakateli ukuthi olahla abantu. Jesu akakateli ukuthi ngihamba nalabahambako. Kungako nalaba labangakemphiwa letambulo noma lokuqonda letambulo tembuso waNkulunkulu. Jesu utama kwekuthi abafeke
ngetindzaba bathi basalalele letindzaba ibese lento iyabahlupha baze batofika la khona baqonda khona liqiniso bangana ufika la khona kumbe balahlwa khona ngenqa yakuqhubeka baqinise tinhlitiyo tabo uthi wena labantu baqinise tinhlitiyo kanti labantu abakeva Jesu beka ngithishela beka inkosi beka ngidokotela lebeka funa ukuthi umuntu ayithole lento ku level yakhe ay prescribe ngendlela lelo muntu lento atoyiva ayemukele ngayo lana ke kuvela si ngathini an example kwakuthi lilanga lelincibilikisa umthwebeba noma ke iwax ngilo kanye futhi lelilanga lelibuya liqinise libumba lokho ukuthi kungenteka ukuthi lento wena longathi uyayiva imnanzi kuwe lolo munye ifike yente kube lukhuni kakhulu kungako ke Jesu akhetha ukukhuluma ngemfanekiso kubo lo mlayeto welivangeli lwetindzaba letimnanzi le Jesu beka ukhuluma laba bebathi thoba bathembeka ekulaleleni bebathi khanda baphenduka Jesu asakhuluma kodwa labalabanye abantu wawukhanda uthi kulaba labathi thobako baphenduka Jesu asakhuluma bona kwawufika kubaqinisela tinhlitiyo tabo kuphinde kubente baqhubeke babe disobedient kungako ke Jesu athi angikakhulumi ngalendlela lela ngikhuluma ngayo kumbe kulaba lasebaxaxisekile kubo laba akubengathi ngixoxa tindzaba kuze kuthi kube khona labantu okwembuleleka kuko labantu bese bayabona kulesi isikhathi kushumayela livangeli kuyaphinda ukuthi utihluphe usashumayela livangeli ukuthi labantu kwente kanjani yini lento bangayiva njengoba ngizama ngayo yonke indlela xaxisa uthi ke Jesu leye indlela wekuthi ngitawusebenzisa imifanekiso wekuthi ngibasithe labantu lana ke umfanekiso ufihla liqiniso umboza liqiniso it conceals the truth ulifihla kubani leqiniso lo mfanekiso ulifihla kunaba abantu labavilaphako kwekuthi baphenye imiphako naba abantu labavilaphako kwekuthi batinike isikhathi sekuqabanga ngetinto leJesu asuka sekathi khulumile lo mfanekiso ufihla liqiniso kunaba bantu laba nema-prejudice lengathi lo muntu lakakhuluma ingathi wena wetamela wena noma wendani kanti ubone amathuba akhe ekusindakala kube kangangoba lo muntu noma akhuluma indzaba la ikhulumako ungaze uyilalele uheke usondele kanti lo muntu une-hidden agenda behind Jesu ke uthi labantu labathi bayakholwa kodwa na babe banema-hidden agendas abo angeke baze bayive le message labantu labathi bayakholwa kodwa bavilaphe sebenzisa ingqondo kuqabanga angeke baze balithole leliqiniso so ke lokho Jesu ubeka emahlombe ethu kumuntu ngamunye ngendlela leyifere kwekuthi umuntu mangabe uyawulahlwa ngoba atikhethele yena liqiniso ufuna ukuthi ube yinto loyifunako liqiniso ufuna ube yinto lotihluphako ngayo kwekuthi ingabe ngingalithola kanjani so ke uma ngabe umuntu angalifuni iqiniso ngeke aze alithole iqiniso
uma ngabe ungalifisi iqiniso ngeke lize lite kuwe liqiniso. So Jesu ukhuluma lokhu kulabantu labanengi lebebekade bamlandzela bafuna kwakungesiwa nje ukuthi Jesu wendlulisa information kubo. Kwakungesiwa futhi ukuthi Jesu kumbe ufaka imaski kwekuthi bona mbamba ngifuna ukufika, kodwa Jesu bekafuna ukuchallenge his hearers. Laba bebamlalela ukuthi abathi bamlalele baphinde bafuna ukuthi Jesu uthini. Uyabona ke indzaba yekholwa akusiyo indzaba yemavili, akusiyo indzaba yabozinkhamisa, yindzaba yomuntu ukuthi atihluphe ukuthi sekavile ufa kona yini lokhu lokucabanga ukuthi uyakufa noma cha. So ke umuntu ufuna atihluphe ngaso sonke isikhathi uma ngabe alalela livi laNkulunkulu. Kwathi Nkosi ingabe ngifa kona yini lokhu lokukhuluma nami. Uthi ke Jesu noma ngabe ngibani lonabo uyawengetela, noma ngabe ngubani longenabo kwakona lokhu lokunqalela nabo uyawemukwa kona, kwakona lokhu lokunqane lanabo uyawemukwa kona. Lana ke lomqondo lofethwako kulamagama aJesu. Jesu ukhuluma ngalabantu laba sensitive kulo mlayeto noma kulo mlayeto wa moya, kuleqiniso la moya, kwakuthi ngesikhathi usensitive utifuna letinto taNkulunkulu ungethelwa nalokunye lobo ungakacabangi kwakuthi ungaba nabo, lobo ungakacabangi ukuthi unganikwa kona. Ngesikhathi ulangatelela ulambela tinto taNkulunkulu, uNkulunkulu uyakungethela. Kodwa laba nganendzaba netinto taNkulunkulu bemuka kona lokho lokunqane labaqabanga ukuthi banawo noma bayakonza. Uthi ke Jesu by so doing laba malabo laba nganendzaba naye, instead ukuthi kuthiwa sebemukiwe kuphinde futhi lesimo sabo senteke sibe worse than before. Abasali bafanana nje kodwa na baba worse than they were before. Impilo ke isitshela ngokuthi is either you are gaining more. There is a process in life where uyathola uyangeta noma uyaqhubeka uyalahlekelwa lokunene akumi nje ndzawonye. Life is not stagnant. Impilo yakho konke lokwendako lilanga nelanga lawo nelawo is either kwengetheka bubi empilweni yakho uma ngabe uqhubeka nekwala Jesu, noma kungetheke amandla ekumkhonza uNkulunkulu uma ngabe uqhubeka umvuma ngempilo yakho. Angeke uma le Jesu uqhubeke ube muhle. Ungesikhathi uma la Jesu lenhlitiyo nelempilo yakho iyaqhubeka nebubi. Ngesikhathi umvuma Jesu lempilo yakho iyanza ngemandla kunemandla lonikwa wona. Uthi ke Jesu kungawo enkhuluma ngemifanekiso ngoba noma babona kodwa babona, noma beva kodwa abayeva noma abaqonda. Kulomqondo lona ke Jesu ukuveta ngalokusobala kwekuthi lokusebenzisa kwakhe imifanekiso akwenti kube lula lokhu Jesu lakhuluma ngabo. It does not, the illustration of these parables does not make the difficult easy. As usalalela kunengi lokubita ukuthi ubese uyahamba uyakufuna uyakuyosesha ukuthi uNkulunkulu uthini empilweni yami. Ungacabangi nje ukuthi lokho sekukhulunywa kanjena kulula. Ayisoze yabalula lendlela yalabakholwayo, yindlela leyibalukhuni ngoba lana kathi Jesu uyawulanda iqiniso futhi iqiniso liyakukhulula. Kodwa esikhathini esinyenti uma ukhuluma iqiniso ukhanda iqiniso libulala, ukhanda abantu beqiniso basondeka. So ke lokho ukuthi uyeva kodwa awuvisisi,
lo munye umuntu acabanga ngoba sengikhuluma iqiniso nje sengiyawuphila mina. Jesu ukhuluma lokho lokufuna sikuqonde ngamoya hayi ngengqondo yethu, ngoba liqiniso labanye abantu leba alienator libente babe tithana nabanye abantu, libente kulesinye isikhathi bavukelwe abantu bebacabanga ukuthi bahamba nabo ngoba kwavela leqiniso. Bantu baqala ukuthi wena you are a sellout. Yini sizathu? Kuvela iqiniso. So ke Jesu uthi akusilula njengoba nicabanga. Jesu uthi lapha ubanika lo mlayeto waNkulunkulu laba qonda noma labasheshe bathindeke kamoya. Ukhanda ukuthi noma ngabe letinto betisinda kangakanani babese baba nabo uva ukuthi le ndlela seyihambela, kodwa laba labangafuni ukuqonda letinto taNkulunkulu baqhubeke nekurejecta lifu laNkulunkulu, bakha sivivane sempilo yabo sekona sekuthi lahla sekuba condemned. Ungawathi Jesu nina aninawulahlwa ngini, kodwa ngilamafu lengiwakhulumile lakawumelana nani ngelisuku lokwehluleka. Umuntu akanawulahlwa nguNkulunkulu, kodwa utothi lahla yena ngokuthi uqhubeke wamelana naNkulunkulu, uqhubeke walwa naNkulunkulu. Athi uNkulunkulu amlayela indlela, athi umuntu angeke mina ngihambe kule ndlela yakho uNkulunkulu. Umuntu uthi donsela yena ulahlwa kwakhe. Le mifanekiso ke itibonelo letinhle temusa waNkulunkulu kulabo labenta tinhlitiyo tabo tibe likhulu. Le mifanekiso Jesu bekayiniketa in the context of the Jewish leadership kulaba bebasoloku bangafuni ukukholwa nguJesu. Ngesikhathi bangafuni ukukholwa nguJesu, what happens? Kwakubuildeka up inzondo, kwakubuildeka up kwakuthi batombulala kanjani Jesu, ngoba uma ngabe ungafuni wahamba kule ndlela yokumvuma, uhamba endleleni yokuthi utomhala ugcine umbulele kanjani. So ke Jesu kule mifanekiso bekazama kuveka ukuthi yena ungubani ubuyaphi, kodwa ke bantu bemaJuda they were lazy, like I've already said it. They were lazy to think ukuthi uthini Jesu la. Number two, these Jewish people bebabuswa ngilento lethiwa i-prejudice. Lokho ukuthi bebenta bona ungathi basebentela uNkulunkulu kanti basebentela izinjongo zabo letimbi, bafuna ukuqitha umsebenzi waNkulunkulu. So umsebenzi waNkulunkulu awuqithwa ngaleyo ndlela. Ngalesi sizathu lesi ke bathi khanza bathi bonelo letala umusa waNkulunkulu lebe baphiwa wona mahala ha bangawudeserve, kodwa bawala ngenxa yokuvilapha wabo kwekuthi bathi search through the scriptures. Isaiah ke wakhuluma ngabo kwathi noma befa kodwa na angeke baze befa, noma babona kodwa angeke baze babona. Ilukhuni ke lento lena ukuthi umuntu eve kodwa angefa, niyo le failisa abantu, niyo le nto abantu bagcine emangweni kuthiwe abahlawule. Niyo le nto abantu kugcine kunetinto leti bahambela kabuhlungu ngoba uvile kodwa akefa, ubonile kodwa akakabona. Uthi ke tindlebe tabo labantu setibuthuthu, kodwa ligama lelikahle lesisebenzayo, tindlebe tabo tikhuluphele. And it is a fearful plague, kusishayo lesimbi kwekuthi emadlebe akha kukhumuke abe makhulu akhuphale ungamuva uNkulunkulu lokungena akudala. Kungathi umuntu angatikhalela athi Nkosi ngicela ungiside emadlebe ami angakhuluphali, afike esigabeni sokuthi angeke ngisakhona nekuva wena uNkulunkulu. Labantu laba
noma bebabuka bebangakuboni lokhu labakubukako. Ibuhlungu into yokuthi umuntu abuke kodwa angayiboni lento layibukako. And lana Jesu uyetama kwekuthi ayendele lesifundiso sabo sibe more plainly in such a way ukuthi lento labayivako bekufanele ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ibashayise nangeluvalo kwekuthi uyathi lento lesivako lena iyasidla, lento lesivako lena iyasisebenta ngekhathi kwethu. Uma ngabe uvala ivila kaNkulunkulu akukafanele kwekuthi uthalalise, akukafanele kwekuthi uthi hayi into obuye ngibona ngalelinye la. Uthi ke Jesu ni kodwa nine nibusisini ngoba nibona niva lokwakufanele kubonwa nokuviwa abaprofeti nalabanye labanendulelo labakhuluma ngaletinto leti. Lana ke nawubuka lokukhanya kona lokuqaqile Jesu ukhuluma ukuthi lapha usibusiso uliva kaNkulunkulu ngoba ukhona bebafuna ukubona lama miracles, ukhona bebafuna kufa lokulesivako kodwa na abakakufa. So kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi masilalela ilizwi kaNkulunkulu silivisise genuinely ukuthi uNkulunkulu uthini kithi. Kunenzuzo noma kunetinzuzo takamoya temaqiniso akamoya uma ngabe sifa lokhu lekufanele ukuthi sikuve. Sikuva kanjani? Sikuva ukuthi sibe responsive umoya loyingcwele. Moya loyingcwele makhuluma tinfo nathi sithi Nkosi ingcebo yakho ilalele. Siyabonga Nkosi kuliva livu lakho leliqondane nathi nanamhlanje. So ke thina lesingaphansi kwalesibusiso seliqiniso laNkulunkulu. Kunetinto letinkulu naletinhle lesinato lebantu bemthetho lawyers, people of the law labangakhona ukutiva, labangakhona ukuthi discover, labangakhona ukuthi tibe delivered kubo ngoba tinto tamoya tiviwa ngamoya. Kungakho nje kulendzaba lena lakhona siva khona kwekuthi tindzaba tetenkolo setitakuwa kanjani kube kanjani angeke uyive into yamoya usenyameni kunaloko utiqabanisa naNkulunkulu. Uyabona the shortest day of summer is longer than the longest day of winter. Lokho ukuthi noma ngabe wena bongathi qabanga kanjani laba bantwana bekukhanya bawuhlala njalo banetulu kwakho. Noma wena bongapasta laphana utibone ingathi wena kanjani kodwa liqinisa lithi bantwana bekhanya bayawuhlala njalo bangetulu kulabantwana bekumnyama. Singahlala kulesi isikhathi singabi nako lokhu enough, singahlala kulesi isikhathi sibhekane netingqinamba kodwa live laNkulunkulu libeka lokusobala kwekuthi the children of light will be always enjoying long life even after the wicked ones. Laba tsaka kuda sikhathi la khona kufuna ukuthi bathi answer to God. Ngakho konke laba kwentile noma laba ngakakwenti kahle basese ngapha ngenene. uNkulunkulu wasezulwini asibusise ke bazalwane sisaqabanga ukuthi uNkulunkulu uthi asizindle ngelivu lakhe, asitinike isikhathi seqabangisisa ngelivu lakhe ngoba awutiphilele la. Lempilo akusiyo yakho, lempilo ibelonga kuNkulunkulu. You are not of yourself but you belong to God. Kodwa lento yakho ukuqhubeka nekwala uNkulunkulu, uqhubeke nekumelana naNkulunkulu, you must know ukuthi one day it will catch up with you. Amen. Let us pray. Babelolungile sesibongile Nkosi nakulendzamba malengcwele. Sibonga livu lakho, sibonga ukukhuluma kwakho, sibonga Babe
kwekuthi usiphe kuphila nalokuphila kunguKristu luqobo lwakhe nalokuphila usenda uNkulunkulu wethu lonamandla onke sihlale sinekuthula ngaphakathi ezinhlitweni zethu. Siyathandaza Nkosi uNkulunkulu mdali wethu indodonke kwekuthi Nkosi konke lokunye lokumelana nempilo yethu kuKristu Jesu ingathi uNkulunkulu wethu lonamandla onke ungasipha lawo mandla ehlala ebukhoneni bakho silwe naye Sathane simehlulekise ngathi tonke indlela nangathi tonke tikhala lo siphe tona tekulwa silwele umbuso wakho ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. In Jesus' name, Father, we pray, amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep your mind and your heart in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. Thank you, Bazarwane. I will urge you to continue sharing with others and to like this work of God. And God will bless you in a very amazing way. Be blessed. Amen and amen. Babelolungile sesibongile Nkosi egameni likaJesu lihle Nkosi